Hello guys, hanga ngiye kwereka code z'ingenzi ukwiye kumenya muri telefone yawe. Mu gihe utunze telefone ukwiye kumenya uko uzi code. Mu gihe utazi izi code hari ibintu byinshi cyane uba utazi kuri telefone. So niyo mpamvu ukwiye kureba video kujya ku musozo kugira ngo umenye izi code icyo zikora. Numara kumenya icyo izi code zikora, uraba umaze kumenya telefone ihe ibintu byinshi cyane. Kisabwa no kureba video kujya ku musozo. Niba ukanda like video ni gufasha ukanda like na hamwe na share. So duhera kuri code ya mbere ukanze akanyenyeri urwego 0 urwego. Ahanga bahita bakwereka email ya telefone. Iyi email ya telefone ikintu ufasha ni iki? Iyo telefone yawe bayibye ushobora izi nomero za email ziri ahangaha uba warazanditse ahantu cyangwa se uzifite mu mutwe, telefone yawe bayikwibuka wajya kuri polisi bakaba bakubona ahantu telefone yawe ahantu iherereye. Igihe telefone yawe bayibye bagahita bayiforomata, ibyo ntacyo bikoraho. Pfa iyi code iyi mibare warayanditse ahantu cyangwa ifite mu mutwe, telefone yawe babona ahantu iherereye, bakaba babona n'abayitwaye iPhone ukaba wayisubirana. So iyi mibare rero ukwiye kuba uyifite mu mutwe cyangwa se kuyandika ahantu. Indi code ya kabiri tudatinze, ugiye muri phone yawe ukandika akanyenyeri 135 akanyenyeri 8 urwego. Ahanga bita bakwereka nomero ya telefone yawe ya MTN. Iyi code ukora kuri MTN gusa. So ahanga ngiye nta connection mfiteho, ariko nta connection mfiteho bamise mbikora nkabikwereka, kandi nta connection zari nyinshi cyane nazo, urabona ko ari no service. Niyo ahanga urabona ko ari no service, nta connection mfite. So rero iyi code nayo iti kwereka nomero zawe za MTN, ikora kuri MTN gusa. Igerageze uyirebe. Indi code ya gatatu tugiye gukanda ni akanyenyeri 4 urwego. Iyi nayo ikintu ifasha ikwereka nomero za Airtel, ikora kuri Airtel gusa. Iyi code ukanze ukayemeza kuri Airtel cyangwa se Tigo, bahita bakwereka nomero za Tigo kuri iyo sim card, nayo igerageze urebe. So izi code zose nuzigerageza ukabona zirakora, ukande like, ubimbwire no muri comment cyangwa se umbwire ikindi kintu nazagufasha. So katugarukira ngaha, izindi code tuzakomeza mu yindi video ikurikira, ntuzacikanwe nayo.